lagi di Bocim TV. Kali ini kita lagi nyari lokasi syuting di sawah ya. Kali ini kita mau syuting di sawah bersama anak-anak tim Bocim TV. Oke, ikutin aja keseruan kita, yo. Kalau di sawah tuh bikin betah guys, suasananya adem, mantap sekali, mantap. Gelap. Tuh belah itu. Anjing. Aduh. Beras lah. Wahan cengkat lah. Cihanap cengkat. Atau rek hampura lah baru dak. Sawawai lah, udah bisa diieu. Ayo sok. Hilanya. Jangan lupa hilap. Like, comment, and subscribe. Ulah hilap bro. Ulah hilap ya. Siap sok we. Langsung ah. Like, comment, subscribe. Subrek we. subrek. Coba. Dan Ulah hilap. ada monyet guys. Monyet hitam. Kita menemukan monyet yang sedang kelaparan kayaknya ini. Lebar motorna. Cut. Takut saya guys. Takut ngerontok. Nonton. Wow, dekat guys. Action. Siap. Santai skip langsung burus weh. Bro, action.